Desir angin segarane mengampehang, dingin itu sing kerasa. Gedise mengimbang di dur ombake, minap iri ningalen ira gejak dharma.
belilah kar saja ken adi dua adi di hati. Dalam segara sayang beline dua hati beli ada bue ngalahin tiang berdiri pusing sanggup dia sayane di hati belilah kar saja ken adi dua adi di hati. Adi demen ken beli, adi nunggu munyi ane di sisi. Nyenawang timpal beli ni iri. Ngai munyi jeli, megadang adi jak beli. Yang ku benawang beli muani playboy, memunyi manis isin kantong nak lo keles. Maro hitung-hitung 2 bulan mentunangan, jet kungkung gelang telah beli gadeyang. Uyut ngudi yang adi uyut jeles solah beli masih adi ngelahan win mani tuan nyenawang beli suge apa senah adi beli lakar ngisinin kapal terbang sing mekampit beli lakar meliang kandang jeleng keramik beli lakar ngaenan kolam renang tingkat itu khusus ngaenan adi bulan madu ke Bombay antu janji beli. Malu mangnya tukang pesawatnya sibuk urusan jenis itu. Nah sing jeprakat kampit nih beli pesen tuh jangan ganti di kampit capung. Yen mulai saja adi demen ken beli, adi nunggu munyi ane di sisi. Nyenawang timpal beli nih iri. Ngai munyi jeli megatang adi jak beli. Kadang super siang tiang mantek dadi halo, muda kecantol teken dewek beline. Demen mamunya sing selek nyemak gae, bilang tanggal muda ngide aduh man gaje. Dek uyut ngudi yang adi uyut, jelek solah beli masih adi ngelahan. Buen mani tuan nyenawang beli suge, apa senah adi beli lakar ngisinin. Kapal terbang sing
mekampit, belilah karmeliang kandang celeng keramik, belilah ngaenang kolam renang tingkat itu, khusus ngaenang adi bulan madu ke Bombay, antu janjian belimi. De uyut-uyut ngudi yang adi buyut, beli solah beli masih adi mahal. Win mandi tuannya nawang beli suge, apa kena adi belilah karwisinin. Kapal terbang sing mekampit, belilah karmeliang kandang celeng keramik, belilah ngaenang kolam renang tingkat itu, khusus ngaenang adi bulan madu ke Bombay, tentu janji belini. Dadi ingatan muda mejani tuseng percaya tresna ne ada di kenang beline adi ngelah Permatan tiang itu aragan beli jiwat beline tua di sayang janji lan pada bareng menjanji apa ngelantor tresnane saja lan pada saling setia menuju hidup bahagia untuk menjadi harapan untuk menjadi harapan. Adi dadi ingatan muda mejani tuseng percaya tresna ne ada di kenang beline adi ngelah Permakan tiang itu aragan beli jiwat man beline
adik sayang. Janji dan pada bareng menjanji apa ngelantor tresnane setia dan pada saling setia menuju hidup bahagia. Engkau menjadi harapan, engkau menjadi harapan, engkau menjadi harapan. Beli kenadi, demen beli kenadi, nadang mekembang, tresnan beli nejani, adi ngerana, ne buka jani. Beli kenadi, demen beli kenadi, nadang mekembang, tresnan beli nejani, adi ngerana, uyang sebilang wai. Ingatan
asibak. Yang tu berawang solah nak muani jani. Dini ngucapan sayang, ditu ngucapan tresna. Memunyi manis, suut nyekut mekeliang. Ura-ura sing rungu, mati-mati tu sing nawang. Kimot balininga dejenuduk nebu kekedo. Tusik jema kejang muani mesolah jelek. Apang adi percaya meluasang kena beline. Alih subekemu spesial balian tresna. Dumada saja, apa nih beli orang? Dumada sekan, dua tiang dikena beli. Yen mula saja beli tresna kaping tiang. Dong bukti anja kedija tresnan beline. De enggal-enggal nyambatang ora anggeman. Dua mula layak sing betulang elah montelang. Gede tresnan beli ngedenin gunung agunge. Gagah sayang beli negehin Padung Liberty. Beli menyadia mesumpah di pura tangan. Yeneng beli gombal dumada peceng asibak. Yang tu benawang solah nak muani jani. Dini ngucapan sayang, ditu ngucapan tresna. Memunyi manis, suut nyekut mekeliang. Ura-ura sing rungu, mati-mati tu sing nawang. Imut balininga dejenuduk nebu kekedo. Tusik jema kejang muani mesolah jelek. Apang adi percaya peluasan kena beline. Alih subekemu spesial balian tresna. Dumada saja, apa nih beli orang?
Patri. Ibu-ibu, siram dua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu. Beli tukang Patri, meriki beli. Aduh, tulungin ya bos tiang beli. Niki napi, barang tiangi. Gue mekelo sajan bolong. Jen beli ngidang, indah yang Patri bos ya beli. Iya nyoman, barang nyomannya Patri beli man. Beh, jenuh dogeng ngeras untuk beli nih. Barang apa madan beli? Nih dendang tiangnya bolong, Patri bos beli. Beli mula dadi tukang Patri, seluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun aja nyoman sumbang saya, sampun aja nyoman sumbang saya. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, dianya masuan, salure prabot ane bolong, abang saja tua teken munyi, yang jebobok panggondong apet panggol. Panggondong apet panggol. Ken beli ngidang matri dandang tiangi. Kene nyoman, balen beli malu jet dandang nyoman. Gede apa cenik bolong nih? Man, ken beli. Badah, berak jet dandang nyoman. Ganti nagih nih man. Yen tiang nanti, mohon maya beli. Sing man, wahang tali rupiah. Nggih, lamun gitu diganti sampun beli. Beli mula dadi tukang Patri, seluwire prabot dandang bosor, ember panci kobokane bolong, sampun aja nyoman sumbang saya, sampun aja nyoman sumbang saya. Yen sing saja bukan munying beline, tiang sing sanggup maya merongkosan. Nyoman, ada nyoman ngomong keto, beli dua matri bolong-bolong. Yening keto, dianya masuan, salurire prabot ane bolong, abang saja tua teken munyi, nyen jebobok panggondong apet panggol, nyen jebobok panggondong apet panggol. Kene benasib jadi tukang Patri, man megarus mangan 5 tali rupiah, kyang kesanyo sing mana tuh nasib sajan. Patri Bu. Yang paling merasa ingu hatine, dua resi depan beli menanang, kita beli pang enggal ngerasa yang di tengah kamar lo
asik pedaduanan, nyalanin petenge si malu mesoma. Di kanah tiangi beli masih keto, nanging angkut ngakit para tamune, undangan iraga tonden pada budal, jalan je angkos beli pastilah katakan, galah iraga ne maliang-liangan. Enang atau cinyakin beli galah isu betakan. Aduh liang kena beli buka jani, Jani jalani senin kena tiang beline. bemesoma tu sengenu ada larangan. Aduh beli, adeng-adeng lagi beli, jejah tiang beli. Ngil-ngil lu sing kengken nak nganten mulai kene. Aku diam beli tiang janine beli. Jani ragu sepenganten lo kengken kan tadi. Nu sing ada larangan lah. Coba aja gitu, dikabelinya sebekuat nih. Ye, tenang kan. Depan baru nih lo. Awas lan katimpak benjap, nyanyak sembarang tanggung jawabnya. Yang paling merasa ingu hatine, dua resi daban beli menanang. Kita beli pang enggal ngerasa yang di tengah kamar lo asik pedaduanan, nyalanin petenge si malu mesoma. Di kanah tiangi beli masih keto, nanging angkut nyakit para tamune, undangan iraga tonden pada budal, jalan je angkos beli pastilah katakan, galah iraga ne maliang-liangan. Nang tocing yakin beli galah isu betakan. Aduh liang kena beli buka jani, Jani jalani senin kena tiang beline. bemesoma tu sengenu ada larangan.